Halo guys, selamat tengah hari guys. Selamat tengah hari. Hari ini saya potong sini guys. Potong sini sama packing tadi pagi tadi. Dekat sana pagi. Ini sama potong nanti guys. Ini dia punya semua kuasa nih guys. Itu store belum guys? Itu store. Itu store belum oh. Yang tunjuk nih. Belum. Sini guys. Ini yang padang itu guys, yang kecil itu guys. Itu guys. Itu hari Rabu saya potong bawah guys, yang bawah itu guys. Besok cuci dulu guys. Di sini dia punya tangki air guys. Tengok guys. Ini rolong guys. Kalau nak tengok video aku ini guys, like, comment, and share ya guys ya. Jangan lupa ya, share banyak dengan kawan-kawan guys. Like, comment, and share. Salam sejahtera guys. Terima kasih guys.